Ukuphupha uphethe umshanelo oshanela indlu engcolile. Lokho kuchaza ukuthi-ke kunezinto empilweni ezingakuyisi indawo noma ngithi ezingakuyisi phambili okuzomele uziyeke. Okungaba-ke abangani ababizwa ngokuthiwa-ke amaxoki isikhathi nje esiningi. Kungaba futhi-ke ukuthi uyaphuza kuzomele-ke uyeke ukuphuza. Ngoba siyazi-ke sonke ukuthi ukuphuza akusiyona into enhle ngoba yila phela imali ephela khona kakhulu. Noma nomkhuba-ke wokuthi unabangani nje ababhedayo hlezi uyikhipha nabo-ke nimosha imali. Ukuphupha-ke uklina indlu kungaba isexwayiso sokuthi kumele-ke ulungise ususe ongakudingi empilweni yakho. Ukuhlanza indlu ephusheni kuqondene nawe ngqo. Indlu-ke esephusheni inguwena qobo lwakho. Ukuphupha-ke kungcolile endlini, impilo yakho ingcolile idinga ukushanelwa njengoba bengishilo-ke ekuqaleni. Kungenzeka futhi-ke unesichitho, amanzi amnyama noma-ke amabhadi. Ukuphupha-ke ushanela endlini kungabuye-ke kuchaze-ke okuhle okuzayo empilweni yakho. Ukuphupha ngokushanela igceke kubika ukuthi kukhona okuhle okuzayo empilweni yakho noma okuza ekhaya lakho, okusho ukuthi into enhle emndenini. Kanti-ke mlaleli, uma ukuthi-ke nawe unephupho-ke ofisa sikuhlaziyele lona, ungabhala nje la ku-comment section ubuze ukuthi lelo phupho lichaza ukuthini. Mina ngizobe sengiyabuya-ke nevidiyo ngilichaza. Ungakhohlwa nje ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa yiwo bonke amanye amavidiyo engisazowafaka la engihlaziya khona inqwaba yamanye-ke amaphupho. Mlaleli, ungaphuthelwa, nisale kahle.